Tementang sini ke sepuluh tarik jong no pra arjal absau kenong bak selong kat sayo ban pedang ya wei unong roy rock bala pauna bahang ne pertai hibro wei uta de Bryan Adams ka konsert jong Bryan Adams kementang sini kan long hang te hamran puluh bat nalor kan konsert nilai biru ya kan notification hen kaski na ka jing betha jong ka Directorate of School and Education ka bala ong ba mentasi de ban khang ya school baro ki bahap apa municipal area kenang ban penduna ka jing deheng kali la ne ka jing bon palat jong kibreo te komba pila bani mentasi ka nong ba selong kala KM na ka jing bon kibreo na ka jing bon ka kali namar bakadon gane ka concert bar kala dai ru ka ayam Christmas te halor kani ka jing betha jong ka Directorate hanen ka singi kibon kibreo kibla persya akhir social media kibla ong ba ka sorkar ka lapan pau sya ya kata ka priority ka jong ka da ka ba ka kham I prioritize bah yakini ki jat tamasa ban ya ka education lane ya ka school te hanrei kini gidi tang ki jingkran haran san social media kat ba hang ne ki bayat bayeng mentasi kinong ayu yang ini skam Titip bawan Bryan Adams mentasi. Haknya tip. Kalau kamu kayak yang Kalau kamu nak belak. lah kakiem. Kekim kan. Titip mentasi ke khang ro ya school. Haknya yo ngau kata ngai i social media gi. So kamu ya ke khang school bawan Bryan Adams. Ni tu dari baik kita kisngi ki balong school baik te malong ka thodi kain nang bawan taru hak bande khang ke school ei ma Ki baong ma ki ong hana baka government jongi kam sim kiara ya ka education de na ta da long dawan ke mutaru ya khang no ke school kidan ki wei ki barang don exam kidan ki ba layo de ka por ban yo result re ka ki khang no mata si tang namar ba kadon kata konser ne pi pa pi ong kam no kalau awan hang tai kata ka jingmut long banga ong tang bawan utaru long hak ban khang no ke school ei te long ka thodi kain ma kidan kun red ngadan ha ngadan layo result ki 4 yo am kidang red kunjong ate kam mata si te kam ha pra kasi kam ha pra kamu dan jingwet yang asimet kam dan jing wet re ki babun balang pak demo long ki badang don ki extra class e kum ki class tan e ki ba ban api am exam e ban wan te long kan wet hi em di pisau kom na nga lo kom ta e ka yo ka hat kam biang kendiat Lihat saya lah bon Torres kan balawan kita. Kita ris le yangi hang ne kam yawan thet namar kim ya te nang ne. Kiya chete cha ibi te sang ni changim don Torres sabaya nang ne. Ni ti kidon tanggali kamai te. Ni kidon baik kini kis kamal kiwan thet kibarit kibaria. Kamu ke Torres dawan makna sa Selong sane te film yo. Mem jing yo jing mentoy dengi hang ne. Nama kita ris hang ne kim wan thet te ken yang ha e. Jumut jong ke sorkar ke ong ba ken pelong ya kini kijak konser karena ban atrak belane ban wan ya ra kita Torres babon mo kan yo jumut toy ke celaka tambah tiba yo mentoy ra nga te mentoy namar nga hang ne jong kham yo jing di kita ris mo chatai PB ti ki yo mentoy mar ki ya te nang te ngi ta hang ne yo te ngi tang kili kamai kini te bawan Bryan Adams tasi Hai tep. Tep nam beki khang ya ka skol mutasi Hai tep. Semua kom na ya ka Bryan Adams Langsung. Pilih konser. Mau mulai dah. Boleh. Ba karam ke tiket. Di saya sidang li kelas tu. Hai. Tempat kelas. Ngali training tembang ladap. Komentasi. Lakut ya. Hayeng dan yang ba dari kapor yo result ini ta. Terima kasih. Hai, saya sedang terkiyo kilang bahi. Lagi sedang. Hai. Kalau ke penduduk nang ke moya school ladunong ang wan sa tambawan utala blok te ngi kicirunong chungi hadukan na ba munde chikakam sa na sino kakam la flop te adu chimentoy kambiang suka pol ban poi ban dech kikam kicam Kakim na mentasi. ha Kakim na kayak kim blok ba dia mi na yung ya taksi ya dana sinong tamba blok te lai poi suka adu lai kenta ba dam sa blok Di kumna ka king pelat ng government ya ini konser ini lah tidak. suya hap Itu ya. Gua cing pelut kecong kadai ben pelut ya ki bedang kamong ya ki
ya ki bom yo kam yo jam ya ki kena sekolah de menyarap ya kita di penlut kai ban ya ka bom sei so te Tasih bawa Ryan ada. Oh, iya, okay. Saya via long class tasih. Long. Long. Insya. Kadang ketukar notification mana ba ang ba kang di sekolah. Ya kata teh, mama. Isgo hap nem kecingwan kawai ka tamasa harin kawai. Musui hap sih Boleh. Then ang ba penting sekarang ni bilang haki payeklanti sangkin bang buan tig jinduna kadang kata ba penting along mas pelut put ang tu haka festival mah kaba babuan pergi beri gidangnya duna kena kuliah ngirim ta babuan bam pareyo dot ka scholarship aim to sang kata Di wilayah scholarship. ngai dia ayo long perlok mana mentah kat sem ya kata te nong ben pesen men yo you te tikrar pi nomor ang na babuan tu kena amta pi kena pas ki MA babuan ba khamnang kham start ma dai ka kam yo kam so menengim ta hadian le tanang sumna kita ngihap an sia menang kan hap sia trai kam ba company ai ba yo ai yo han kan pecha kan ya ka ai ka ba dan kam ha ka jela ka jongi kumgi kena samla kumta terter babuan hi klinti nang ta kikam kan pecha ngi dang tu dai bakal abiang ayu terang namanya lama kena orang mukher Fitem ni am tasih bawan Ryan ada. Tawa ngatem. Tapi kamu nak kayak yang Mentarasi kita ni kerja kapnya plus kata ru ada ke Christmas kita hiam ya pun kam kibri benda jenis tay malah poin ini brand Adam bakom ni long ka lenti ka segi ru kala blok pelat tu kala thot ke ni kala kawan jungi. let's concert. Hiam lai. Cuma kamu nak kata kajing penwan rak concert kawai hadian kawai. Yang ni sampai kelai tu. Ngan ong kumno kay nama kasong kamde te hangi kasong hangi kibriu kay kalong lada kibriu ki pediang along no kumta phi ba lada ki pediang burom hi meki kibun balai hi meki tama ta sarkar le ka iba yo profit chakate kayalam hi gini nong ruai geleg sodang ada mengi hi kibriu ngi stam ta kamut unta kay ka sarkar kamla le e te hapse hi napla kade nengi hi te ba pelong hudukan ni hadin habut paling saud hi kami hap pada te kata Kibun kita buat bakata ka celah jungi kibun ki kena samla ki baduk kam ki ba itu. Nah, dari di sisa he duk kam tamaga sarkar per kam peten ang kum nungi ut sakat no kan Itu ya hak kata. kam ya ha berapa Fitem ni am bawan Ryan ada mentasi. Iskau kamu nak kata cuman. Anga ko isukam tangam sngo don meaning namar banai ngipe ke jelami khalia kat nang mi kisisam ngam I ka don ka jing toy kham kami ka jing pule jing puthi bat ka weiru kalong bakan ka sarkar ka along kami na ka nyingi ki nong song snong jaga jelami khalia kham tam ba ka dimen perkhat ba kham tam ya ka pule ka puthi balai ka pule ka puthi ka di ka lawei jong ki khon samla jong ki khon ki khti jong I ken namar kani ka jing ne ka sarkar jangi kalong lut phot kalong bapelut phot ya ki bom dei hok kan Kamu filap fimut penang ba kadai ban pelut khamba. ha ke puli puthi khamdam ke bobon ki jing duna ha kami khale ha kani ka jilla ka jangi kan war kani ka jing khangi ki skol ngasngo ba kalong ka jing dunong kalong gumba ka yurat ya ki ka jing puli puthi khamdam ngei ba ha kini ki si ki khamdam ki khena kelas ki bur ki dan ha ki jing exam ki jongki de kani kalong gumba ka pendu museum ka kalong gumba ka ibenyi ki kena skol kan